Tak. Sizin familyanız, atınız. Atım Nurgazı, familiyam Mahsuat, Toğalbekevich. Kançanчы жыл кыласыз, кайсы жердин кулунусуз? Алайдың кулунумуз 84 миң. Семьяңыз барбы? Семьям жок. Эмнеге 84 болсоңуз, до сих пор семьяңыз жок? Akam geç uylanmadı, ben uylanmaya durup uylanan desem mamaşka uğrup kalıp, basacak kalıp uylanmaya kaldım aka. Неге мамашка үйдө акча жок үйлөнгөнгө, мал жокпу? Ya mal olğan atene gerek. Atene olsa katın bolot dedim. Atene yaxşı bolot densol bolsa atın alabız, ateneni arap жүрөбүz экен. Молодец. Эмнеге сиз ата-энени сыйлайт экенсиз, ата-энени билет экенсиз? Эмне үчүн ошол саунада ам сигип барып палкасы канча деп баалашып жатасыз? Ben eме kıldım. Halkasına dep, dosuma dep süйлөшмөдүм, özüm sikkeni girбейм aka. Досуңузга сүйлөшүп бердиңизби? Dostum şu eме barklar degenden айтып көрчү дегенден кирип eме süйлөшүп. Атыңыз ким болот дедиңиз? Atım Nurgazı. Айтыңызчы Нургазы, жаш жылыңызда кайсы жаныбарларды сиккенсиз? Eме onu айтты жеткизе беребиз aka. Жок, мындай бир 3-4 атап койсоңуз. Сүйлө. Eşek, koy, Дагы? toplok. Эң жакшысы кайсынын намы жакшы? Eşektikleri. Эшектикинин өтөрү жокпу? Eşektikleri ötecek. Мал сагалбады. Дагы эмне? Тоок сиккенсизби? Yok aka, o... Итчи? Yok aka. Эчкичи? Yok. Койчу? Var zaten aka. Yaşıtın gereği yok. Тайчы, тай? Yok aka. Ol at nümürlerine yok aka. Себеби ат сизди обратно сигип коюшу мүмкүн да, туурабы? Sigaret olarak da yapışım aka.